Shalom ahubata haganupan. Sahalinari. Shalom ahubata haganupan. Iya. Nahado kabar nasiam sadarion. Iya, luar biasa. Terpujilah Tuhan. Meskipun cuaca tidak mendukung hujan, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Hanami makatahon selamat datang ma bani nasiam Bapa, Inang, Sonai age nama poso, Kuri age KPS Padang Bulan. Selamat hari Minggu, selamat mendihuti ibadah ta sadarion. Jadi ase salami hitama hasomanta di sebelah kanan atap sebelah kiri hatahon hitama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih. Sonai hasomanami na langboy dihut meribadah bani ianan on isapahanami. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Naman dihuti melalui live streaming channel GKPS Padang Bulan. Paima mandoding paima masuk kita ibadah ta perlu do adong sautik tugah-tugah atap ralat. Halani minggu ta Minggu 24 Trinitatis 19 November 2020 tolu. Model ibadah ta aima model C. Jadi adong piga-piga ralat terutama doding. Kita lihat doding di belakang ting-ting. Itu ada penambahan doding di sana. Boleh dicatat. Ya ting-ting inaparlo doding yang pertama adalah tolu 105 ayat sada da subani tolu. Ya, napa duahon 140 siah ayat sada tambah 2. Yang ketiga 145 ayat sada da subani ayat tolu. Napa opaton tolu 120 pitu ayat sada sampai tolu tambah opat. Kemudian tolu 134 ayat sada tambah tolu tambah opat. Jadi halani model C. Potum holi ibuat umbani pesalmen 20 tolu ayat sada da subani ayat onom. Iya, paima masuk kita ibadah ta. Ase pasir sir hita hadirionta memasuki ibadah martonggo hita ibagas uhur tabe ase naibatama memasu-masu ibadah tahun Bani Sadarion martonggo hita. Amin. Riak maita jongjong. Ibagas goran nine bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dina pasing. Sito palangit pakon tanahon. Amin. Jehovah do si parmahan au. Seng anjay durangan au. Ipatudu do au bani sapalan na membur. Anjaha itu do au ubah pasaranan. Ipahisar do tonduhu. Itu do au bani dalan hapitoron halani gorani ing. AGP mardalan au bani lombang bagas ni hagulapan. Seng mabiar au. Hai hamdo makasomani au. Tukotmu pakon simambumu do nama ngapohi au. Hamdo na mangidangi au ilobeni musuhku. Iminyaki hambul aja sinit do panginumuanku. Dear layak apa hidup nihur do mangirik-irik au sadokah goluku.
Jana siholdo Marianan au irumahi Jahoba sadokah nidokahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Jehovah naibata si parman benami, terima kasih ma isombahkon hanami hubamu, halani iparmani hamdo hanami das hubani sadarion, marhite na pasirsiron haganup na perlu bani goluh nami, iha terima kasih hanami do, haganup panobus muin, marhite persembahan nami panorangon, halaniai ondos bamuma persembahan nami on nagabe, hite nami mamuji pakon pasangapkon ham, pargogohi jana ajari hamahan nami, maka goluhkon der layak apa hidup nurmu, nagabe hataridaon ni hasaksion nami, nadop manandaham. Holong ma atemu, ham nabata nami, jalo ham ma tonggo pakon pamujian namion, marhite Tuhan Yesus Kristus si parman hanami. Amen. Hundul puria. Martupu ganupan manombah Tuhan, sai puji ma ia parlayak doin, maronti maganupan parutolon, igateh gabe dami nasonang. Doding ta haleluya tolu 105 ayat sada da subani ayat tolu. Baik Tuhan, dodingta ayat tolu. Bertunggu mahita jangan menjaga kasih tetap percaya untuk di dunia dong saya hamunah. Riak mahita jongjong. Martonggo mahita, sopotkan hita madosatta hubani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami, napasing jana pargogo nasotarimbang. Ibagas unduk apa turunihur, rodo hanami masopot kondo sa namin nabagalin. Gati doha nami lang martenger ni huhubamu,
maruhur sangsi janatariun bani namasa itanohon. Hotop dosoya pakop kopemuin ibain hanami. Lang hubani gog ni hurnay makaholongiham. Hapas singon pakon hasitongan mupe. Gati doy pabutak hanami ibagas diri nami. Ay mahalani hagalekon pakon hurang ni haporsan nami hubamu. Bani haganupan dosa nami in. Marpangulaki mahurmu ben nami. Ibagas Yesus Kristus sihokop hanami. Ya maita mangindo. Hamnai bata hidup mahurung bakku berdosa. Ham Tuhan na bata paridut nuhur apa parholong ate hubani haganub jolma. Iha si holi uhur mudo ase manggolu hanami ibagas solong. Dame apalayakonmu. Tapi gati dohan nami lang mangasup mandalan kon in dopak hasoman nami. Hasadaon itong-atongan nami pe lapeson na hinarosukon mui. Buedo halak na hiranan bani buah-buah ni haporsayon nami. Hajonjongan nami selaku garam pakon panondang. In pegatido lang ihagulukon hanami. Bani haganuban hahurangan pakon dosa nami in. Marpanganju maham ben nami. Tiak mahita mangindo. Hamnai bata hidup mahurung bakku berdosa. Ham Tuhan na bata Bapa nami. Simada kuasa apa nagok hasitongan. Doma ipili janay papasing ham hanay mahite anakmu Yesus Kristus. Tapi gati dolang hajujungkon hanami pandilon apa persuruhmuin. Pikiran apa horja nami ari-ari pe. Gati dolang songon na hanoruskon ni hurmu. Age pasu-pasu nabi nermuin pe. Gati doy ban hanami gabe dalan lau manundalong ham. Rosi tanggung jawab nami lama ramot kon na tinopamu. Marhite nami lastarihon lingkungan hidup. Ay pe gati do lolehan nami. Bani haganupan panlausan nami in. Hidup mahurmu. Sasap hama dosa nami in. Amen. Riak mahita mangindo. hamnai bata hidup mahurung bakku berdosa. Tangar anjaha porsa hitama hatani nebata. Baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Makokop haganubdo ia mate. Ase ulang manggolu bani diri ni be na manggoluin. Tapi ase manggolu si dia bani. Nadok mate anjaha mulak manggolu makokop si dia. Ibagas holong ni nebata. Doma isasap haganub dosatta. Halaniay. Pataridakon hitama tanda-tanda ni parguluan na bayu. Hasangapon ma bani na bata ibabo. Amen. Hundul makuria. Pai mamandoding hita, tangar hita lobe galangan kor, umbani wanita, umbani inang, namar judul Irikon hita.
ham sipagolu au, parayak hamma awon, sai ulang ham mandau, humbagas uhurhon. Mandoding hita haleluya 140 sia, ayat sada pakon ayat 2. Gogoh ni daroin patorang bakun, tondui pargoluin manogu au tong-tong. Doding ta ayat 2. Gogoh ni daroin patorang bakun, tondui pargoluin si pagolu rotongo, bain ham al anak putongo, bani darong usaha putih songon bunga putih tongo, putih tongo. Tangar hitama hatanine bata na tersurat bani Jakobus sada bindu sada ayat 22 dasu bani 25. Gabe sihorjaun hata in manasyam ulang pananginangi tumang napa otohon diri ni sendiri ay pananginangi bani hatain anggoseng ihorjahon usi mahay bani halak na patonggor-tonggor rupani bohini bani sormin ididah do namin rupani do pae lama iya gabe mitor lupa ma iya atap sonaha do rupani ay tapi na manorih torus hubagas tita hamerdekaon nagokan dear ay anjaha totap ijay seng si panangin-angin na urah lupa iya tapi si horjaon hata in ma iya tene martua ma iya ibagas nam mandalan kon ay martua do na manangar hata ni nebata anjahan na marimbagas kosi. Amen. Amen. Ringgas hitarup manogu ganup, napak manendel na hengkeng hobal. Bay hata ni Tuhan na sangap tongtong rosuh nima bahen i dunia on. Dodingta haleluya 145. Ayat sada subani ayat tolu. Ditaru anogu
ganu. Saimonang jojor baenonni ganu. Ai iya do raja namonang tong-tong. Patitir pebala mangin surut tong. Dodingta ayat 3. Riak mai ta jongjong. Saksion hitama haporsantoin, songon na sinaksion ni haganup halak na porsaya, isap tanahon. Au porsaya bani nebata bapa, pargo na sutarimbang, namanop palangit pakon tanahon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sang kenape haliapan. Marhite to ni napasing, na manaron na parngit, bani panorong si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjaha itanom, turun na goritor, mulak manggoluh bani na mate, bani hari patuluhon, naik ke surga, anjahun dul Islamun ni nabata bapa, pargon storimbang in, hunjamai ia mulak magira, lau mangumi halak na manggolu, pakon naduk mate. Au porsaya bani tuni na pasing, bani kuria parsadan na pasing in, parsauran ni sagala na pasing in, bani hasasapani dosa, bani parponia kula, pakon bani hagoluan na sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul makuria. Tinting. Tangar hita ting-ting. Shalom mahbata haganupan. Selamat hari Minggu. Pimpinan majelis, pakon kuriain, makatawang selamat datang mahbata haganupan. Terlebih bani nasyam, na mungkin on ope ongga mandihuti kebaktian di GKP Padang Bulan. Selamat merkebaktian ma bani nasyam. Sonahuma bani hasoman nami na mandihuti secara live streaming ijape nasyam mandihuti merkebaktian pun channel GKP Padang Bulan. Selamat hari Minggu, selamat mandihuti kebaktian. Ya Tuhan hanami bani nasyam kuria GKP Padang Bulan. Nama ulang tahun bagas mingguan ipuka mai humbani tanggal 6 das kubani tanggal 10 sia November 2020. Na perlobe inang Norita Mariana Girsang pakon Euneke Sabrina Damanik marulang tahun tanggal 10 tolu November. Inang calon situa Mardiati Barus tanggal 14 November. Inang Kastra Evasari Sinuraya, Katrina Sipayung, pakon Serin Immanuela Damanik, tanggal 15 November. Bapak Janto Gudamanik, Bapak Iwan Novelson Purba, pakon Patricia Damanik, marulang tahun tanggal 16 November. Bapak Jeffrey Fernando Saragi, tanggal 10 November. Bapak Ridwan Girsang, tanggal 10 November. Nomor ulang tahun Bani Sadarion 10 sia November. Bapak Purhanger Situa Surya Abadi Sembiring. Bapak Evandi Damanik, Inang Situa Surtiani Saragi. Bapak Petradi Alfredo Pandiangan, Dian Ruth Sari Purba, Dian Ruth Sarah Purba, pakon Misele Girsang. Ya Tuhan hanami panjang umur, sehat selalu, hidup berkelimpahan, diberkati
oleh Tuhan. Bason hanami namar tugas bani minggu naroh tanggal 26 November. Bani panorang aya dong kon hita daw horja bagal na pasting. Adong ralat bani ting-ting. Para agenda tertulis situa bon area Malsaragi. Seharusnya parambilan pakon para agenda aima Bapak Pendeta itu Belihar Purba Pandoding, situa Linda Purba, pertinting situa Sertosi Payung, para musik Bapak Thomas Saragi, song leader situa Laria, Inang Kori, pakon situa Priska Purba. Penerima tamu situa Manahanda Manik, situa Mahaitin, pakon calon situa Lydia Pranginangin, Kalangan sama Sorasman, calon situa Oliver, pakon calon situa Ajis Boyman Purba. Kamanan parkir situa Yan Saputra, Bapak Sumardi, pakon Bapak Dani Saragi Jawak. Koordinator situa Rosma Silitonga. Bani hari Jumat tanggal 24 November ya dong kon hita do pertongguan sekaligus pertongguan penutup. Mariana ni gerejon parmasuk ta pukul 10 sia 30 wib. Ase Roma hita haganupan janah bani panorang ahoma ya undos kon hita do hun kuria apresiasi atau pebingkisan hubani kuria na sirajinan mandihuti pertongguan ibagas tahunon. Humbani sektor sada das hubani sektor onom. Jadi Arab Burnami ase yondos kon pengurus sektor ma goran-goran sirajinan pertongguan humbani sektor sada das hubani sektor onom. Anggo ting-ting perduitan laporan keuangan boy tonggor hita bani kertas ting-ting atau padong koreksi salah ketik atau pakon alegan boy langsung ihubungi bendahara kuria. Namanghiu taima rapat majelis jemaat bani hari Kamis tanggal 23 November 2020 ya dong kon hita do rapat majelis jemaat aima lahu manusun rencana kerja pakon anggaran tahun 2024 ipukah kita pukul 10.30 ipukah tongah onom sore 10.30 wib ase haganumpan majelis kurion ase Roma mandihuti rapaton. Napa duahon horja bagal napasing badi minggu naroh 26 November ya dongkon hita do horja bagal napasing ikurion ase pasir sir hita ma uhur pakon pikirata janah marpakaian bagal mah hita haganupan. Saderion manggala hulo bido hita aema panggalangan saga KPS peruntukan pelayanan penginjilan hubani suku anak dalam. Ase persiapkan hita untuk mendukung pelayanan penginjilan hubani suku anak dalam. Pia inang sektor 2, sektor 5 pakon sektor onom boidah kita bani kertas ting-ting. Pia tupuan lansia ya dongkon bani Rabu 22 November pukul 10 sada Mariana ni gereja nama gidangi Pendeta Jahrianson Saragi ase rohma hagenupan anggota lansia. Anggota lansia aima nama rumur 60 tahun ke atas. Pertuan nomi ya dongkon bani tanggal 10 November sekaligus rapat pengurus. Naparpudi aima penyerahan terakhir program kerja tahun 2024 pakon anggaran dana ase hubani seksi-seksi tupuan pakon pembangunan KMB pakon KMS saderon ma terakhir ijalohanami laporan program kerja pakon anggaran tahun 2024. Naparpudi sahli aima dak danak tubuh sonai homa pindah hukurion. Dak danak tubuh domai lek-lek kon nebatan yang umbah naboru tonga-tonga keluarga situa Heri Lumban Toruan aima bani tanggal 10 November 2020 malah suhur sehat do nyomba sonai homa nampatorasni. Pindah hukurion taretong sadarion masuk gabe anggota kuria tama Bapak Walson Nabanik ia pindahun kuria Gereja Katolik Santo Yohanes Don Bosco Raja Wali Pekanbaru.
janang masuk hu sektor tolu. Salpu ting-tingon yontong hanami hubani na masuk hu gerejon, na pindah hu gerejon, ase hulobi maham pakon pengurus sektor sonai homani pimpinan majelis jemaat Padang Bulan. Nama ting-ting tay bagas minggon, terpuji ma Tuhan, tonggo pangapition akin ibu banhon si paragenda. Yontong hanami ma Bapak Walson Damani Kulobe, sonai homani pengurus sektor tolu, sonai homa pimpinan majelis. Shalom Bapak Inang, na pinarsangapan Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Gereja, serta seluruh jemaat gereja GKPS Padang Bulan yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri saya di hadapan ini, di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Nama saya Walson Damanik dan juga anak saya Yosafat Damanik. Tapi mohon maaf Bapak Inang, anak tidak ikut karena ada kerjaan. Jadi saya sebagai bapak yang memperkenalkan. Kalau alamat saya yang sebenarnya adalah di Medan ini, Jalan Garuda Gang Sidarun nomor 72D, Kelurahan Sesi Kambing C2. Jadi 2017 ya pindah ke Pekanbaru. Jadi kalau kami aktif bergereja di Gereja Katolik Santo Yohanes Don Bosco di Raja Wali, ketepatnya itu Kecamatan Panam, mungkin Bapak Ibu tahu alamat itu. Jadi dengan ini Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu Pendeta serta seluruh majelis pengurus gereja dan juga Bapak Ibu di hadapan kita semua dan juga di hadapan Tuhan, dengan rendah hati saya memohon dengan sangat kiranya gereja GKPS Padang Bulan Pasar 2 menerima saya sebagai jemaat di gereja yang kita cintai ini. Kalau kampung sedikit, saya dari Sumarjarungjung, Kecamatan Dolok Perdamaian, biar tahu Bapak Ibu, ya Kecamatan Dolok Perdamaian, Desa Sirube-Rube Gunung Purba, Kecamatan Dolok Perdamaian. Itulah saya rasa. Sekali lagi kiranya jemaat yang saya hormati di gereja ini menerima kami menjadi jemaat di gereja GKPS Padang Bulan Pasar 2. Demikian bisa singkat perkenalan saya. Kiranya Tuhan tetap memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, perkenalan kita tetap berjalan semestinya. Sekian, terima kasih. Ya, malah suhur. Terima kasih, terpuji magurani Tuhan. Jadi hanami umbani pengurus sektor, maka tahun selamat datang, selamat bergabung umbani sektor tolu. Andohar halani umbani Katolik masuk ke GKPS, bahak mas si perlajarun niham. Halanyai riak marlajar mahita. Ya marlajar hatani Tuhan bani ajaran di GKPS. Jadi salinari selamat datang bata Bani Nasyam, keluarga, ase riap merlajar hatani Tuhan kita igarejaon sonai sektor tolu. Halani doma salose pertongguan sektor, wahab tahun naroh, wima aktif ham merpertongguan tiap hari Jumat, pakon kegiatan-kegiatan gereja nalegan. Aima hatanami, terima kasih. Ya terima kasih. Kita hagadupan sadarion tambah pagorin di kuriata 2 halak. Sada Bapak, sada Nyombah, merdomisili sektor tolu lokan tene. Jadi pertonggoan memang tading sahali mando, pertonggoan penutup igrejon, usahaun ham aseboy roh, bergabung hubani seksi Bapak, anggo Nyombah, umur saja 20 tahun berarti bergabung hubani remaja. Remaja berarti lape CD tene. Jadi yang gue GKPS harus CD. Mungkin tahun depan adong pembukaan CD asiboi
iduhuti asebuih malua. Sunai menur nami mewakili Haganup Jemaat, selamat datang ke GKPS Padang Bulan. Ya, sama-sama kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di gereja on. Nah, menur nami tineh salam hita mewakili. Ya. Silakan. Akin hubani Bapak Walson Ilobi Nasiam pakon pendeta setelah ibadah teneh. Asai salam kuriata. Terima kasih. Bani Tuhan in. Puji saya pasangap magorani in. Monang halani hatani Tuhan in. Mangharapkon parpadanan ni in. Paima tonggo pangapition pakon tonggo hamba panami. Mandoding hita haleluya 327 ayat sada tolu pakon ayat 4. Pamusandean bani Tuhani, puji saya pasang magorani, monang halani hatani Tuhani, pagharapkon parpadanani, saya mangharap bani padani Tuhan ta Yesus Kristus. Saya mangharap mahita baik pertebusan ini. Saya dalam konhordani Tuhan tai, jangan saya ingat mengipadani. Saya sisi matonggo mempersayai. Mudas maro Tuhan tai, saya mangharap bani padani Tuhan ta Yesus Kristus. Saya mangharap mahita baik pertebusan ini. Ohasoman anggosihol hosonang. Ingat ma padani Tuhan in tong-tong. Ai ma jolomanmu tenger uhurmin. Das bani parohni Tuhan in. Doding ta ayat 4. Ohasoman anggo sihol hosona, ingat ma padani Tuhan in tong-tong. Joloman tenger uhurmin, pestane paroni Tuhani. Saya mangharap bani padani Tuhan ta Yesus Kristus. Saya mangharap mahita baik pertebusan ini. Riak maita jongjong. Ta pasada uhurta martonggo mahita. Nai bata bapa nai surga. Bapa nami nai sombah nai marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih Bapa surga. Bani panorangoni berhamdo pehanai Bapa berkebaktian Huria GKPS Padang Bulan di rumah penambahan muan. Terima kasih Bapak surga. Iberhamdo pe benai Bapa bani jemaatmu tundimu napasingin Bapa. Ase tontong hanai Bapa makasilhon markebaktian rup Ihuria nami GKPS Padang Bulanon Bapa. Bapa nami di surga,
bani kebaktian nami bani Panorangon, hama hadir Bapa, doding, tonggo nami, pakon hatamu Bapa nalau sipadas, ni juak-juakmu Bapa Pendeta Cihapurba, hamba Bapa memasu-masu kebaktian nami. Asibui Bapa, terjalhan nami hatamu napasingin Bapa, menjadi bohal nami, ibagasan nami, medalani hari-hari guluh nami. Lang holan panangin-angin hanai Bapa bani hatamuin, songan hatamu bani Jakobus. Tapi tontong hanai Bapa makarusuhan hatamuin. Asibui hanai Bapa marmalas nihur mendalani hari-hari ini guluh nami. Bapa nami dari surga, bani Panorangon Bapa martonggo doha anami, bani hasuman nami. Namar ulang tahun Bapa bani saminggon, bani pertambahan umur nisi dia Bapa, tambah-tambah kamalas nihur bani si dia. Pahapur kamu bani si dia Bapa, bahwasanya pertambahan umur si dia ini halani pemeliharaan muru bani si dia Bapa. Bani asoman nami Bapa namar ulang tahun bani minggon, bani medalani hari-hari gulu si dia Bapa bani ari-ari nalauro, hama tentang Bapa hadir bani diri si dia marsada-sada, olong mate muhu bani si dia Bapa. Bapa nami dari surga, martonggo do sehanai bani, orang tua nami Bapa nadop lansia. Ibagas umur si dia Bapa nadop lansia secara hak-hak akula Bapa kurang ma kesetan si dia pakon gugu si dia mangelekan nami rup Bapa ubani orang tua nami on pergugiham si dia Bapa ase tontong si dia Bapa marsi joloman ubamu jana tontong si dia Bapa maka persayai hatamu das bani ari gulu nalau si baramu bani si dia Bapa di surga. Bapa nami di surga, martonggo do sihanai Bapa bani hasoman nami. Kuria GKP Padang Bulanon, hubani orang tua nami Bapa, nahorja Bapa tiap minggu luar kota, jana akhir pekan Bapa mulak kumedanon Bapa, nalam menjumpai keluargani. Bani perjalanan si dia Bapa nalau horja pakon mulak melalui perjalanan darat, udara pakon laut. Kuasamu tontong Bapa menjaga si dia bani perjalanan si dia Bapa. Asebu si dia Bapa mertambah-tambah malas nihur si dia makorjan-horjan si dia. Sonai si Bapa mertambah-tambah malas nihur ni keluarga ni si dia. Bapa nami dari surga martonggo dohanai hubamu Bapa. Hubani nombah nami mulai dadak nari das hubani nadop dewasa. Hamba Bapa menjaga nombah nami marsada-sada ijabi si dia. Angguhan nami Bapa secara orang tua Bapa langbu menjaga si dia Bapa 24 jam. Hubani nombah nami natek-ketek Bapa pertumbuhan si dia Bapa hamba masuk-masuk Bapa. Jana ajar-ajar hamba Bapa orang tua si dia. Ase tong Bapa makataon hatamu napas singin hubani nombah si dia mengajar ajar si dia. Ase dong Bapa buhalin nombahi Bapa bani ari-ari bani perdalan guru ni das bani dewasa. Hubani nombah nai Bapa na sekolah Bapa. Bani TK na SMA pakon na kuliah. Parmaloi hamba Bapa nombah namin bamarsada-sada Bapa. Asibui Bapa hikun si dia Bapa perkuliahan si dia sekolahan si dia ibagas nadear. Asibui nombah namin Bapa menjadi pamalas hukuk nami bani ari-ari nalauro. Sonai Bapa nombah namin Bapa na menenggori horja dadup salo si Bapa perkuliahan si dia. Hamba Bapa bastu bani sihol ni si dia pamanenggori horja. Jana patotapan si dia Bapa. Ase tontong si dia Bapa mangindon hubamu horjan natopat hubani si dia. Ase boy Bapa jalu si dia horjan na ibarhamba ni panorangmu Bapa. Bapa nami dari surga hubani nombah nai Bapa horja luar kota Bapa.
na secara tiap hari Bapa lang buhay namin jumpa. Uban ni si dia Bapa na luar kota na dohumban namin na horja. Paso-paso am horja ni si dia Bapa. Tugu-tuguham si dia Bapa bani perdalan gulu si dia Bapa hiwar ni halak na daw. As tontong si dia Bapa marhaporusan hubamu. Olong mati hubani numbah namin Bapa na daw humban namin. So naay Bapa hubani numbah namin Bapa. Nayagi manonggori teman hidup. Hamba Bapa mama-mama sosial ni si dia. Hamba Bapa memberi pasangan hidup ubani si dia sesuai dengan harusumu. Pakun harus ini nembah namin Bapa. Asibu si dia Bapa menjadi sadar keluarga na tontong marhabiaran ilo-bilobemu. Bapa namin na surga martonggodohan namin si Bapa uban na soman namin ikurion. Nadok piga doka Bapa membentuk perumah tanggaon. Tapi das bani panorangon Bapa lape elek aku ham tong-tong si dia Bapa danak nalau pamalas suhur si dia. Mangelek nami rup hubamu Bapa bani kebaktian nami on. Pasu-pasu ham si dia Bapa keluarga nama kasih hon uhur Bapa asyadong Bapa niom bah tong-tong si dia. Seturut waktu neber hamba Bapa hamba memberi niom bah tong-tong si dia Bapa asiboy Bapa bertambah-tambah malas nihur si dia. Bapa namin surga sonay Bapa perdalanan guluh namin Bapa nalaw si dalan namin sa minggon. Hama tontong campur tangan Bapa bani perdalan guluh namin. Ata ahap pahorja namin at ahap aktipas guluh namin. Untuk sutanganmu ma Bapa ganup ahan nalaw si horjonon namin. Bapa namin di surga sunay hajonjongan ni kuryamu Bapa GKPS Padang Bulan i seluruh Indonesia on. Hama Bapa masu-masu. Asi Bapa kuryamu GKPS Padang Bulan Bapa nadong Indonesia ganupan Bapa boy menjadi pasu-pasu itong-itongan ni bangsa namin. So na Bapa hubani pimpinan namin Bapa Huria GKPS Padang Bulan hubani Eporus Sekjen pakon pendeta Ijapes si dia bertugas pakon ganup Bapa majelis nadong Bapa ikuria GKPS Indonesia ganupan das hubani seksi asama masu-masu Bapa. Asa tontong hanami Bapa ganup Bapa na mengambil pelayanan ihuriamu Bapa buhan nami Bapa melayani ham ibagas uhur na borsi jan marhabiaran tontong hubamu. Bapa nami di surga sonay Bapa huban hasoman nami Bapa bani panorangon Bapa nasubuh hadir Bapa huruf berkebaktian pakon hanami bani panorangon ati ahapi abad si dia Bapa hama tontong masu-masu atapalan ni cuaca Bapa na hurang mendukung Bapa sadarion beri hamba Bapa panorang bani si dia jana beri hamba Bapa tundina pasung bani hur si dia asibu si dia Bapa berkebaktian bani kebaktian minggu sore berbahasa Indonesia Bapa ihurian namion. Asetong Bapa das hatamun na pasngin itong-atongan si dia Bapa. Asiboy Bapa hatamun menjadi bohal ni si dia. Bapa namin dari surga. Sonay Bapa huban na sumanay Bapa at na hurang sehat na lagi namin. Nasuboy Bapa ipadas ka na bagoran ni marsada-sada at pemulian Bapa i rumah. Hamba Bapa masuk-masuk ke satan ni si dia. Tambar pakon si panganon na ikonsumsi si dia Bapa. Pasu-pasu ham as makoron kesehatan si dia. As martambah-tambah Bapa malas nihur si dia Bapa. Bapa namin surga marmalas nihur hana Bapa huria GKPS Padang Bulanon Bapa bani panarangon. Bani tinting na Bapa hubani keluarga si tua heri eksau di lumban toruan Bapa. Ilai-ilak kokam Bapa si dia sadadak debur Bapa. Malah suhur nami Bapa sedo inang naman bundak danakin. So nandak danak na iberham itong-atongan keluarkan situan naman Bapa. Ibagas na sehat homa.
Hamba pa masuk pertumbuhan danak naiber hamba pa bani keluarga situa eri ekso di lumbantoruan. Asa tontong si pa marmalas nihur ibagas mandalane hari-hari ni gulun si dia. Bapa namin na surga martonggo dohan namin si Bapa hubani bangsa namin Bapa. Bani bulan-bulan pemilu Bapa 2024 bani Februari na lauro. Bani pelaksanaan pemiluin Bapa hamba masuk Bapa. Sonai Bapa hubani nam duk terpilih. Pakon nam naduk cabut nomor si Bapa IKPU. Hanami Bapa ganup rakyat Indonesia. Hamba Bapa makorja bagas tundi. Pakon pikiran namin. Asibuhi hanami Bapa memilih pemimpin bangsa namin na lauro Bapa na hinarusukonmu. Jana raba Bapa makorja bani negara namin. Jana tontong marhabiaran hubamu. Sonai Bapa anggota Dewan Nai Bapa mulai tingkat 2, tingkat sada da subani pusat. Hubani pemilihan ni Bapa hamba ngajar-ajarihan nami Bapa. Ase pilihan nami Bapa sesuai harasunurmu. Mardingat dohan nami si Bapa hubani hasoman nami kuria kekebas padang bulanan Bapa. Hubani sidia Bapa makasih nuhur Bapa. Naduk terdaftar KPU Bapa dalam mencalonkan anggota dewan. Hamba Bapa masuk sihol nuhur sidian Bapa. Anggota terpilih sidia Bapa hamba tontong masuk urton di pakun pikiran sidia. Ase makorja sidia Bapa sesuai harasunurmu. Bapa namin di surga martonggo dohan namin bani panorangan usia Bapa. Bani situasi dunia Bapa. Khusus ni Bapa bani negara na sedang marporang Bapa. Uni Soviet pakon Ukraina, sonau si Bapa Israel pakon Gaza. Hamdo Bapa memboto ujung nin, tapi mengelak kanai hubamu Bapa. Asubani pemimpin Bapa bani negara na sonare Bapa lagi marporang. Hartu kiamur si dia Bapa, asibu si dia Bapa mardami ibagas de nadiar. Asu nang berdampak secara globalin Bapa hubani negara-negara na dalam keadaan damai. Asiboy Bapa, situasi Bapa lang memboratkan ganup masyarakat na dong dunia Bapa bani beban guluh ni Bapa setiap hari. Halani kenaikan kebutuhan dasar na perluan masyarakat masing-masing Bapa. Bapa namin di surga, sonai Bapa kebaktian namin Bapa na mulai pukahan namin itong perdalanan. Pakandup salosi Bapa, hamba masuk janah hamba hadir Bapa. Asibu dia Bapa mardalan kebaktian namin Bapa. Terima kasih Bapa surga ipadaskan nami tonggo elek namin. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan namin. Anami doma martonggo hubamu. Amin. Ria mahita martonggo. Marhite tonggo nani ajaran ni Tuhan Yesus subata. Hamba pa namin na inaguri atas. Saya nama pasing magoranmu, saya Roma harajanmu, saya saat maharosunurmu inaguri tonghon son negori atas. Beri hamba ban nami sadaruan aguluan ari-ari, sasap hamba dosa nami songom panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa depak nami, ulang hanami buai hampu parlajuan, palua hamba hanami hubani pangagu. Ay hamdo si madaharajaon, pakon haguguhon, apa hasangapon sa dokah ni. Amen. Kundul mahuria. Anggo say holsohon hambay goluhon, palahamandole langtuk gogohmu. Ingat pasu-pasu ni Tuhan tain, janah paruhurhon pambainan niin. Alo hita hatani Tuhan, marhite doding haleluya, 334 ayat sada, tolu pakoni ayat 4. Sohan hambai goruhon para hamandole lang tuko
pasu-pasu ni Tuhan tai, jana paruhurun pamainan ni, ulang lupa layak ni, lalu marisai bilangi, saya bilangi pamainan ni, lima pasu-pasu ni Tuhan tai. Kawakon hamna bayagi, nagok ata duit pakon omasi, ingat hama ata si jegesani, si jawabanmu sudai, ulang lupa hamba bayagi, garum arisai bilangi. Pasu ni Tuhan tai. Gebay parlajoan hasusahan pe, roh do Tuhan paluah kon hita be. Dingat maganup dear layak niin, nama kasomaniham bay golung. Dodingta ayat 4. Parlajoan hasusahan pe, roh do Tuhan paluah kon hita. Ingat maganup dear layak niin, nama kasomani hamba golumi, ulang lupa hamba ini, ganup arisai bilangi, saya bilangi pamainan ini, lima pasu-pasu di Tuhan tai. Dami minay bata na mengatasi haganup kauhuron. In mamanramot kon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus Tuhan tait. Idah kama Tuhan, parpala-pala ni kuriamu, siholan, sihol persahat pununmu, sihol patotapunmu, ase Tuhan rohkam, marhite tundui napasing, marsahapkam, agi marhite hatamu, nasihol jalon nami. Amin. Salam mau batagadupan. Agau bangga tumagaw ge. Ago pangahapuhinan sadia makin namar minggu ti ipadang bulan sonodoras niudan luhurku. Tapi luar biasa. Au gari nama tua nyonya di Pak Damanik Profesor DP, marpala-pala dua tinur. Puji Tuhanlah. Ajaha omma evangelium, berita malas niuhur bata, bani minggu perpudi paima ujung tahun kuria ari mingguan. Aimahum bani 5 Musa, bin 20 ayat 7, Rosi ayat 10, buka hita bibelta, riap kita membahasahon secara responsoria, au ayat ganjil. Dinihatan itu kata sonon. Aijahuba naibata mudo na mangarah kokam hutanoh nadiar. Hutanoh na merbah bulun, merbah tubuh pakon martao, nama bawor ihabungan pakon iduluk.
Tanoh nasopalam marhangaluton panganon murutimu ijay. Anjahalang kurangan ham atap bani ahape. Tanoh na marbosi batuni. Anjahakun duluk-duluk ni buidu okkalon mutombaga. Jaga madirimu, ase ulang lupa uhurmu bani jago banai batamu. Gabelang iramot kok kantonah ni, uhum ni pakon aturan ni, nahutunah konin bamu sadarion. Sonai homalumbumu pakon biri-birimu lambin manggargar. Anjaha pirak pakon omas lambin buini bamu. Lambin ganda haganup nadung bamu. Namanugu-nugu ham ihalibisan na bulak. Anjahan nama jangin, yaran diuluk dari pakon gesip golang, tanuh durging naso marisibah, napaluar kon bamu bahun duluk batu namapir salian. Ulang mahatakun ham ibagas uhurmu, guguh ku pakon kuasa di tangak kudu, namam berebakku habayakon on. Tema ni minggut ta sadarion, 3 hari isobut bani ayak ni ambilata, aima ulang lupa uhurmu bani Jahuba. Ulang lupa uhurmu bani Jahuba. Masih anggo hubani hari-hari saminggu nari nama tau perkuliahan 2022. Hari mingguan ujung tahun kuliah mak. Ajaha sekaligus peringatan bani nadup mati. Nasihul HP patugahkon badi sadapan orang baru ujung doganupan. Gari tahun kuliah marujung, apalagi tahun digoduh tak. Ibagas saganupan ay tori paduomu hubani tema mingguata. Unang lupa uhurmu bani Jahuba. Janganlah hatimu lupa kepada Tuhan Allah. Anggo minggu sehari nari tau baru kuliah ma Advent pertama. Anggo jaga bagaimana alam keluarga di hari minggu pagi ay selamat tahun baru dah siada. Langsung ada Januari marsi salaman atau anggo ay sida ape marsi salaman do sada Januari. Tapi anggo kuliah di Tuhata minggu sehari nari tahun baru. Padua aku badi ting-ting tapi nokani sobut tanggal 20 November badi ujung tahun kuliah ai sekaligus dohita marpesta bulun bajalo horja bagel napas.
Digon dingatota. Anggo abilan ay firman Tuhan yang tidak kelihatan. Horja begel na passing ay firman Tuhan yang kelihatan. Yesus sendiri makatahon jalo hamba. Daging kudoon kelihatan. Agi perhitian ay. Jalo hani mama. Ilum hani mama. Daroh kudoon. Masih ang gua Minggu marpala-pala leh. Segala perdosa Roma ari Minggu nanti. Nasomardosa lang pala ro. Majalo perjanjian na ibahin ni Yesus. Ia sendiri makatakonai daging apadaro ni sendiri na isubut niay jalo okku, jalo otak. Ala niay badia bilata bani Minggu perpudion ago ayak pituai isubu ge marhiti hata pamukah terjemahan bahasa Simalungun ai jahub ai go bahasa Indonesia sebab Tuhan Allahmu yang membawa engkau hutano nama dia on dininay bata bahasa Simalungun mangarahkon lang pitah mangarahkon tapi sebetulnya rap apa nai bata tari dan buai hubani kalimat berikut nih nini mangan nasiam ihalimisan langung kekurangan minum lang ongga adong bah ijay hape marabur-rabur marhitay bah nasiam bui puas lang pitahay adong kumani omas adong kumani barang na maharga naligan adyaha bui kambusuran lang palaluja Tuhan mengarahkan. Hape ayat sebelum diisubut ayat 2 awagi hubasahon ayat 2 ay nini maningon ingaton mudoganu panugunuguon di jahu banay batamu bamu ibagas na 40 tahunon banidalan na ihalimisan dalan na igurun pasir ay malambang ni alam pege lang boy mabere na porlubata lang boy pasir si roti da lang anong hape si dia depotan si panganon 40 tahun mana agoy basahita opak Musa bin Dusada ayat 40 sekian nini ijay bui ni sidia na morhat kun masir na itugu-tugu ni day bataon adong 603,550 halak pitah dalahi na bui marporang sonari sokon na masa ihamas na yetong ijay dalahi na sada na bui marporang cuma goson hari badung deburu tede katan perang di sini ya. Gue dia lagi etong deburuan 600,000 sekian lagi etong danak. Aido sen gue etong mar 2 juta anda borhaton masih badi ingahanan alam lang boy mampu memberi agedia tapi Allah menyediakan semuanya. Dia tanimai di tinai bata. Lang pidahay bahasa ICP ijaya dong nabeteng na lang buyay homani mabere jalan keluar ise buy ise pitah na ibata jakubado
Ala dia dini ibadi teks taon apa tema mingguata unang lupa uhur bubadi Jehovah. Radita. Si dia ma ainezia. Hanami sonari langong hanami ikhalibisan. Tai subahita ge jujur bapakku inangku sonari hitaon memang domba hebaton. Itanoh nama diar mahitaw kagadupan agepe songod doding talawa bilan dok kadayay do anggo holso hakam gatido holso handope pakondaligan. Marutol kap marutol dope homa age lang ikhalibisan. Tapi aipe ise do madugu-dugu kita. Hakuta mabuat kita muy menikmati guluh na lubih biar. Imidanon. Agulang Jehovah ise. Awag go bertiturian age hasoman na Jakarta hinan gatido isobut ayah telang panditada na itampo masa nami ikay sarung may bukus kay kain dia tido adong GKPS cempaka putih ay maalamat na ituju luhur ko ope medanon go hinando hujon na ituju ay ma hugikapes na ni madani Menjumpa korja di kuria, engkau dah beteng lah ngadu. Ise do madugu kita. Paduahon, age itugu Jehovah kita hubay tanaw na diar, memang lang terlepas. Getido pi halibisan, iba di na madala ni guluhon. Ang golang Jehovah, sundih kita boy malaosi halibisan ay. Memang soal si panganon lang be, pas lusok kata di teksoon, lang be mahol ko pala mga kon si panganon bunini. Naborondo, ati porohager nami selamat ulang tahun lo sudah. Naborondo ihutat taisun dia ti rapita, rado si pata marpikir, ay mga nahahita lenili. Ala naborak do pegia si dia gen dumapigaway mata apay nata. Gulang daliganay, go duda marutul dope, mga nakamahita nini. Sonari, ahapakanot tabah diri. Asal unang das diak kube patuluhon nati budari marsahapi isi panganotan ini onggoy nai. Kamu itu terjadi sunai. Tapi pasti dua dong nakandas lang boy alam maberehon hubat majawab ibagas persoalata. Awalabi mai. Alam tidak begitu ramah memberikan apa yang saya butuhkan. Kandas. Saya ada seperlu baku daparinangon ijia. Saya tapi saya ada bilang boy gidapot luja. Kope inang ko pa bapakku, ro abangku sampai dui sobut tu badi abangku, bolo juga ko bunia biah, pala sa mobil buru Jawa, buruh di meja ini, payah gini. Kades alam seolah-olah lang babere go niyan persiatan pego do par rumah sakit dia ganupan hamida do pero do sondi kana ido ti porager par sondi paraya pe baha do dia sada pelang na asige hunonoi sampai laku boto habisi bayron bulan Juli adong pesparawi ni pemuda 5 resort ikapung baru sipang dali raya au marabilan sagah pasir sirabilan auge ayah abilan onati lala do parinango pelanga do ngapalasada nukur kuge ang guay memang lungup pangahap ijay mamartong guaw Tuhan holong maatemu
Ay mga super mida sa halap, o nga maburita para hala ni super miyon. Patuduham mahubakku, isedo nagabi hasomakku sa hagulukan. Sanggah merdala nau hajabukon hasundi, da sukapung baru sirpag dari raya, inganan ni omap porsinyon niku. Lang sada raw ge ihen go tududa, nengel halojo, lang bulusur huway dasa, ilaw mautongon, pagolu sebe tau 70 kon atahonon kanal po na pelang beres tak sudia ay lang ongga hunonoy tangan nito kata paduduhot igerbang di GKPS Pamatang Raya ay tor adong opat anak buru jengis-jengis tor adong banggiji kiau marhitei bobog gehoma kuay upaso karetaku. Hunonoy, ombaga di luhurku, lawaw, alani lo masuk mahoma persenyay. Lawaw hujay, dasi jayaw, memertupu ganuban, pandita peduk memertupu. Sada pandita ay ma orang tua ni, adon bapata, na itonga-tonga ay. Pandudingay, ay ma, Pandita Edwin Simarmata. Bada Pandita Raya Bayu. Tondong kudua ya lagi ay pak dua bersahap lay. Adong lokasonoba anak buru menggiji kiau marhite bobun. Torihikam lo jua iniku. Ay mahuwalay nini. Torihikam maniku. Lau. Toroba na malapor ge. Lay. Ay buru ni por hangir raya kota dua ida nini. Hah? Sono lauham alopiham hujon ajahan asiam pandita haganupan hudara manasiam hanamina dua malubi ijona panaya lopi di pandita uniku. Pondok na sahataku hubay anak buruon. Rado hambaku baniku. Alane lu masuk kebatian mapaimahon para bilan mertoduk dope. Tori balosi riyah don ini. Husalam bana lau maham au pelau mahu gereja daniku. Sukunda siam menggolu dope nyonyakai. Ubani nama poso ang gorong persoalan jodoh kandas. Adong do hape bapa nama loboy pasir sirkut. Jodoh maaida. Sudah. Na bulan Julio de 40 tahun mahanabi do marumah tangga ge. Sedia. Margogo do pe hamra do tahu balik. Ini mah gue do ham nini. 50 tahun nari pe. Engko menggulu kita rado pe au nini. Burita now. Masa lau operasi ma. Roma dokter ahli bedahon iharapan kita. Pak Kris. Taunya nanti bapak kuapain dada bapak ini. Tanggal 24 September Mai. 25 September operasi. Ya terserah bapak lah niku. Hugir gaji mawon. Hubuka, hupadara jantungmu, hupa masuk ma jantung buatan 10 sada jam. Ihorjai hanami, alani 20% naman on ini. Aja kata di sini ya ge, ay dulu nuhur, hujago bahani mau ningun. Tapi itu pun hasilnya terserah sama Tuhan lah ini. Ahli nah halakon. Tapi hubay na ibatak kaido PHP terserah. Coba kita. Ise anggar honot tabani kuluhon. Ay maahli nida. Nonoy kita na masa bari zamanon. Perpudianon.
Jago-jago maningun Amerika, Tiongkok, habero tantangan alam na sopong. Ganu pambongkop, ahap yang terbaik sa. Coba kita. Isi, buy, masalosay, persoalan. Atapahape si hadapot na nasalpui aunuhuruganu pagkita o buy mamilangi. Jehovah sangat mengasihi saya. Sangat mengasihi kami. Cuma tori pangahapati ay nangoy nang ningun hape mamatay nang nahumagi. Masilang Jehovah. Ulang lupa uhurmu Bani Jehovah. Ini pesan minggu terakhir 2023 ini. Paima ujung tahun Korea hari Minggu. Biasa ada ujung tahun Korea lah koto ijon. Merbaju sibirong doraga bahak jol maati. Subahita masih sonon pesan ninay bata. Adong kecenderungan di jol magi songon day subuh ni perikop tahun. Ulang anggodok mangan ham anjaha busuran. Gabe lupa badi nay bata. Pas duduk kanay songon namar inangoyay. Sanggah torik ay nangoy nang nini tapi ang ko sanggah mangan enak. Lupa dokan. Gati hubay inang na. Hubay Jehovah piyata gati do homani. Lang iningat hita iya. Mabay songonon guluhon. Mabay lang say sudap madalani ari-arion. Masih. Coba hita ayat 10 ida hita. Tujuan dinay bata hape. Manugu-nugu hita hubani tanon na diaray. Nidibani ayat 10. Aidup mangan haman jaha bosuran. Maningon pujion mudo Jehovah nay batamu. Haladi tanoh nama diar. Nadup binerini ay babu. Maningon pujionmu. Kondo na kurang baku. Aku bahasa na tren rai bata. Adjahagati do inonoy hita ayah gorojo kowi torgo dugi na mengapresiasi dukuran dia. Oh hebat nini. Kosi babay na aplaus. Tak gati ibagas guluh tabapakku inangku. Sonay Korean itu hatta atapi japem manangarab bilalon. Ipuji hita do Jehovah. Ia apresiasi hita doso dia hebat ni pembakinan ni agi bahasa jol maku pakai ay. Ago inang mengapresiasi sadahala kam malas luhur buat lang. Malas kat. Tapi halak naso dihut mengapresiasi ay ba Jokowi ay lukat contoh na iyang gue lang binoto so dia gulung dia ada lang boy tertawa lang boy marmalas dihut hape halak kape tori no guluh na tapi ibagas na mengapresiasi ay iya boy marmalas niukur kenapa tidak kurang dohi tara memuji Jehovah. Maka tahun terima kasih hubay na ibata. Adong kecenderungan nini badi jamat tahun minta tolong na mabahat tapi berterima kasih minus. Wah, gue minta tolong hima, gue torik Tuhan tolong aku, tolong. Dung malum pasongon ayat na perpudia ima yang golang kala di hamalok kuda sodok kubain on. Coba. Nini kata itu kata. Sopak dope atak sodia pe si hadapota sahalinari ayat 10 hai
luar biasa nai hatahon di nai bata ijai merhiti si Musa. Nini ase ipuji nasiamdo Jahub. Ase ipuji nasiamdo Jahub. So na pudas tudo jamaah nanti tapi ati nari. Adong sada hasaksian ni pandita. Ijupahon sada inang nalan siap 10 tahun. Ia aima irumah jompo ala di umur 70 tahun dia dong mamabalu. Cuma cukup do gendo dana ita dikon amat tahun. Tapi bagas na siya 6 tahun noon, dong masendi-sendi niyogi genupan. Maburi manini. Nini para rumah jompo ay pesonay. Sukupan di tao mainangon. Inang magadyang umurmo. Tori maraya hapok kamati. Ala di songonon kaya dan di sendi-sendi ni hamon nini. Balos ni mabait tarsonggo padita ay. Anggoy bere na ibata gadyang umurko. Saya bukannya mau menjadi pengecut. Na ibata dumabere panorang na gadyangon. Adyahan na ibata dumabatuduhon. Buwi na dumibayad na ibata hubaku. Apa na masa ilunyaw na diar-diar. Nitorma pengecutau. Haruau. Lang marmalas niuhurau. Lang hupuji na ibata. Pitah ala di sendi-sendi. Mangab boy do. Marhosa boy do. Subahita. Tak gati togon homa au pe ibagas guluh kuge. Oti dodatori kai. Hape so ni mabuhi ni pambakinan ni naibata. Halongangan i dunia. Masih gabi pengecutau. Tuhan ay songoron dasa. O tidak. Puji majahuba nini inangon. Subahita. Tak ningon barani dohita merubah pola pikir. Aja sikap ta gabe sikap mangguluh ibagas nama muji Jahuba. Aima ase itugu-tugu kita hubani ianan nadiaron agepe sipata adung datori. Amin. Oh lemas duti. Masih perlu memuji Jahuba. Masih perlu ningan-dingato mudo ibaga surmu na ibata Jahuba. Nini. Kuidahita ayat 10 sada. Oma kecenderungata. Jaga madirimu ulang lupa uhurmu bani Jahuba. Gabelang iramotokam tonah ni uhum ni pakon aturan ni nahutonah kon in bamusa dariun. Bahasa Indonesia hati-hatilah. Gabe langi ramotokam ni bani bahasa Indonesia ay hati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Subahita ipadua sihita gesa tauno. Ata gatido ibagas goluh tahotongon na tulu paharaon. Aima tidak berpegang pada perintah, peraturan, apa ketetapan di naibata ibagas guluhta. Pikirat tagi hamalo otak hajagon di dunia onduhur tagi si hebatan ape aha. Natuluodo idang bapa
na original da. Aima tonah ninay bata, uhum ninay bata, pakon aturan ni nay bata. Legan ni natuluon, gati namaon sokon na gati subutan nami age iba nilan siya kawege. Ay do siya takon Johannes, bani mukah ni dom maadong hatain. Hatain do. Ini yang original. Tapi masalang kata ni na ibata, aturan ni na ibata, padan ni na ibata, ay hujolom ibagas guluhku. Hati-hatilah. Anjahan na lebih parah. Ayat 14. Duk surakam gabigijang hurmu anjaha 14. Anjaha ilupahun hamjahu banai batamu gijagu hurge. Bahasa Indonesia, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Boto hamdo sadia busirdion anggoy buka hita bibelta tinggi hati omma horjadi sibulis haladi sihul iya maringanan itah tadi na ibata itantang na ibata anggo ibasahita na isubot ni bibelta ay ma Kisaya 14, 12 dan 14. Bahasa Indonesia ibasokan namin ini sonon. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sihul dus pakundai bata. Aja hasimulis na isubu ni Yesaya son, ommahomani hubani, ommahomani na manuan kon hubagas uhur ni siya dan pakosikawa. Kejadian 3 ayat 5. Asidus ho pakundai bata. Sonari pelang odo na masa badi jolma tinggi hati. Go bahasa siata ron ginro si ginro nini. Awaga konaha aihinan hape si gijang rohan ini. Si guldus pakundai bata. Ay mungkin. Halani ay. Mulak hubadi na palubi. Unang lupaham bani jahuba naibata. Iya duna boy masalo seikon masalah ta agepe guluhon si pata sokon na igurun pasir si pata sokon na fata morgana ijay majajihon seolah-olah adong jalan keluar hape lau hujay langadong bah ay pakondaligan horah do hita ibagas Jesus langsonai. Aido dini asebadi ujung di perikop taupe bahasa ulang mahatahun ham ibagas uhurmu guguhku pakon kuasa ni tangan kudu na memberi bakku
habaya konon, tapi katakanlah, terima kasih ma Tuhan. Anggubui ausonon, semua ini karena kebaikan Tuhan. Terpuji maham Tuhan. Anggubui ausonon pakogino parkon. On genup halani silayak-layak ni Tuhan. Ti nari. Bahak persoalan age ike keluarga sonari ala ni gijang di roka. Madong jabu ge. To parinakot ko mani manuntut. Ay kan atas namamu dope ay pa. Atas namaku. Au mabigiw-iw. Mardumu dope da siyam kapedum mamikir kon jabu atas nama ni bapa, jabu atas nama ni inang, ay lang naman gido silang naman na siya may ni kubani. Ala di bereday batahu ba na siyam kesempatan, naing hape sokoraya tiniku, ang guay manggila duaw memang. Nang kubapakku, na ibatado mabereho kaganuban. Ala diay guluh ta ayma. Sokon pangiduan ni naibatado. Mari. Pujilah Allah di dalam hidup ini. Enak tumang. Nama muji naibata. Aido na boy marmalas diukur. Tapi napasipkon haji ngeson di pambakinan ni naibata. Lang boy ay marmalas diukur. Lang boy enak badi guluhon. Adjaha lagi tambah-tambah Tuhan hujon pasu-pasu. Nama diar. AGP itung-atungan ihasosakan mangido iya radi ni naibata songon hata ni epistel ta aido lagi hagulu koko hataku nini. Selamat inang, selamat bapak. Masuk kata hari mingguan tahun ujung kuliah lajar jalo ota horjada bagal napasing aimat tandani holong di Tuhan hubata haganuk jalo ota firman nasotarida ijalo hita komani firman datarida Yesus makatahon daging kudoon daroh kudoon selamat iperbaharui naibata. Selamat hubani hita ganupan kuliah itu kata ijape hita maringanan unang lupaham ibaga suhurmu mardingat jauh banai bata puji hita iya mertonggo mahita. Tuhan dai bata bapa nami terima kasih bamu tongot tumang hatamu Tuhan. Lang pitah daijia hubadi bangsamu bangsa Israel na itugu-tugu ham kumasir ihalimisan no 40 tahun tapi age iben nami petuhan ijalohan nami tuin lang boy inonoy hanami tanganmu na laho pator sator sahok kanami lang boy inonoy hanami pambahenan muna guk tumang mambenso nang kanami mandala ni gulu banitanoh na madiar nadup itar kuk kamon hanami terpuji maham Yesus urupiham hanami boy mangida haganup hinadir ni pambahenan muin alanyai Tuhan nang paturukam kuasa ni sibulis agitokin maringanan ibagas diri nami. Anggoy hataho kam jagalah dirimu, hati-hatilah marhiti hatamuon labin pakai hanami menjaga diri nami. Aseham matongot Tuhan na ipasarap hanami ibaga seganup guluh nami holong atemu hubamundus konon nami
age safaat nadup ipadas jua munokan percaya do kanami kuasa muna luar biasa do pasabut konin dum hubani rosuh di hurmu hubamundus kono nabi ganu kuria muat Tuhan jahapato tapham holongatemu marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kuria di Tuhata pasir sirhita dirita laho mangunduskun galangata hubani naibata. Paimayon dusok kita galangata tangar kita malubi hata ninay bata nagabi onjolan batala manggalang ay menatar surat bani Pesalmen 110 ayat 17 das hubadi 10 bamu galang konok ku galangan puji-pujian anjahaguran ni jahuba mapa dilo okku bagah-bagah ku bani jahuba hugalarima ilubi ni haganu bangsani sonari patupuhi tama galangata. Pagati solukin
ate tu paman. Riap maita jongjong. Martonggo mahita mangunduskun galangata hubani naibata. Hamtukan naibata bapa nami harohan ni haganu. Humbamudu harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibere hamdu ban nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Hamtukan iyon doskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu nadup bineremu in benami sailam bin marguguh matongon hanami ihasomani hidup ni urmu apa pasu-pasumu bani naman dalan kun horjanami papasingham magalangan naginalangkon nami on gabi galangan namisbu ilubi-lubimu asilam bin ihargahon hanami tongon dear nilayak pakon pasu-pasumuin marhiti na pasaut kon harosuhmu humbani gogoh pikiran apa sinadungan nami. Terima kasih mabamu Tuhan marhiti Kristus Yesus Tuhan nami jaloham magalangan pakotonggo nami on. Amin wundus kon bani Yesus haganupan dirikon. Wundus kon bani Yesus haganupan dirikon. Ia lupa lahu manasiam janah totap manasiam ulang mubah-ubah anjahalam bin surung ma'i bagas horjani Tuhanin ai ibotoh nasiam siduna soya halu jauh nasiam ibagas Tuhanin jalu hama pasu-pasu kumbani Tuhan naibata ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham isondangkon Tuhan naibata mabohini hubamu janah maidup mauhurni mangidaham idup pakon Tuhan naibata mabohini hubamu janah ipasorap madameni bani tunduimu. Amin. Salam maubata ganupan Tuhan makasoman kita.